Odvezu usta moja i na poljaca duha i slovo trinu carice maderi. Raduj se, blagodatna. Svjetlo tožestvuja i vo svoju raduja sja, toja čudesa. Presvjataja Bogorodice spasi nas. Besede oca Aleksandra Šmevana. Zapečatenuju tja duhom, veliki arhangel čistaja, zdravo zglašaše ti, raduj sja radosti prijateljiše, jejuže pramateljaja, kljatva razrješicja, presvjataja Bogorodice spasi nas. Od sva 4 evanđelja jedino je evanđelje po Luki govori o Mariji majci Isusovoj pre njenog materinstva. To svjedočanstvo je zadivljujuća, lučezarna priča o blagovestima. A u 6. mesec poslan bio od Boga anđeo Gavrilo u grad Galilejski po imenu Nazaret, devojci zaručenoj za muža po imenu Josif iz doma Davidova, i devojci beše ime Marija. I ušavši k njoj anđeo reče, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona videvši ga uplaši se od reči njegove i mišljaše, kakav bi ovo bio pozdrav? I reče joj anđeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodat u Boga. I evo, začećeš i rodit ćeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sin Višnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova, i carovaće nad domom Jakovljevim vavek i carstvu njegovu neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući anđeo reče joj, Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Božji. A Marija reče, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. I anđeo otide od nje. Ova priča tematski i sadržajna okosnica blagovesti jednog od najradosnijih crkvenih praznika, naravno beskrajno je daleka od današnjeg racionalističkog odnosa prema svemu u životu. Kako to, pita se samouvereni čovjek kog su ubedili da se sve na svetu može objasniti s jedne strane tablicom množenja i s druge strane teorijom Karla Marksa o dodatnoj vrednosti. Kako se to anđeo javlja devojci i razgovara sa njom? Tako nešto ne postoji, to je legenda, a ne naučno dokaziva činjenica. U redu. Predlažem da se za početak složimo sa čovjekom koji je ubeđen da je ovim rečima razobličio religiju, da je raskrinkao njenu nenaučnost. Složit ćemo se sa time da nam nijedna nauka, nijedna tablica množenja nikada neće moći dokazati istinitost onoga što se tada dogodilo, niti objasniti o čemu je uopšte reč u ovoj evanđelskoj priči, koja zvuči kao da je namenjena deci, kao da je dečijim jezikom napisano. A opet, kako su samo divni zraci nepomračive radosti kojom ova priča blista kroz sve vekove.
Koliko je samo predivnih ikona, koliko besmrtnih slika vrhunskih majstora koji su kao začarani posmatrali lik ove devojke i slušali njene reči. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. 2000 godina čitamo mi ovu priču, 2000 godina praznujemo ono o čemu se u njoj govori. I uoči blagovesti u to prolećno navečerje, nimalo nalik na bilo koje drugo, radost velika ispunjava srce dok slušamo jednostavnu i tihu hvalu. Arhanđelskim glasom kličemo ti čista, raduj se. I zato mi nemamo šta da odgovorimo majušnom i samouverenom sveznalici koji kao slepa krtica uvek okružena tamom ni ne naslućuje da postoji svetlost, a zahteva dokaze. Ali jedno možemo učiniti, možemo pokušati da shvatimo tu radost, možemo pokušati da razmislimo šta je zapravo to što mi praznujemo, šta je to što nas postiče da uznosimo hvalu, kakva je to dubina koju uviđamo u ovoj detinje jednostavnoj evanđelskoj priči. Pre svega, ne treba zaboravljati da evanđelje nije istorijski dokument u savremenom smislu reči. Da ono pripoveda određenim događajima, ali to nije pripovest istoričara koji događaj proučava s polja. To je svedočenje onoga ko veruje, bolje reći onoga ko je poverovao u nečuvenu novost, da čovjek Isus jeste Sin Božji, Bog koji je došao na zemlju među ljude da bi ih spasao. To je zapis, pismeni izraz vere koja se pre 2000 godina rasplamsala u dalekoj provinciji Rimskog carstva, da bi se za nekih 150 godina poput požara proširila na čitav tada poznati civilizovani svet. Dakle, evanđelska priča o blagovestima koju smo upravo pročitali nije dokumentarni niti protokolarni zapis, već iskustvo vere izloženo rečima, to jest izraz onoga što se otkriva nama koji smo poverovali u Hrista. Zatim, anđeo. Crkva nikad nije definisala anđele, ali ona ih, da tako kažemo, poznaje. Poznaje ih duhovnim znanjem o Božjim tajanstvenim obraćanjima, tajanstvenim pozivima upućenim čoveku. Anđeo u prevodu sa grčkog znači izaslanik. Njegovo prisustvo ukazuje na očiglednost onoga što je Dostojevski nazvao dodir duše s drugim svetovima. Suština pak cele ove evanđelske priče sastoji se u saglasnosti jednog čoveka, Djeve Marije, a kroz nju i celog čovečanstva da primi Boga, da postane Božje obitalište, da se sjedini sa Bogom, da ljubavlju i poslušnošću odgovori na njegovu ljubav. Ono o čemu se radujemo kada praznujemo blagovesti jeste čovekovo da Bogu. Sloboda i radost tog da. Hrišćanstvo nije magija niti nasilje, već slobodni susret sa Bogom u ljubavi. Posle tolikih izdajstava i padova usred tame i podlosti sveta koji je zaboravio na Boga, jedna od nas u ime svih na radosnu i blagu vest odgovara da. Svet se obručuje sa Bogom, darujući svom predvečnom Tvorcu majku, a to znači svu punoću čovečanske ljubavi i čovečanskog davanja sebe. Mi nikada nećemo saznati, niti nam je potrebno da znamo kako se to dogodilo, ali mi znamo i u našem znanju nema sumnje šta se tada dogodilo i zbog čega tim Marijinim da anđelu počinje spasenje, preporod, vaskrsenje istinske čovečnosti. Odvezu usta moja i na poljaća duha i slovo dignu carice materi.
Raduj se, blagodatna. Svjetlo торжествуя, i во svoju radujася, Tvoja čudesa. Presvjataja Bogorodice, spasi nas. Besede oca Aleksandra Šmemana. Zapečatenuju Tja Duhom, veliki Arhangel čistaja, zdravo zglašaše Ti, raduj se radosti